Boris obratio svojim pratiocima. Nerio Boris Rožanju osvojio srce mnogobrojnih gledalaca elita ove sezone svojim iskrenim i dobroćudnim ponašanjem. Njegov odnos sa majkom Sitom Ahmić i tetkom Anali, kao i nežan odnos prema verenici Hani Duvnjak, intrigirali su mnogi i pokrenuli brojne pitanja koje još uvek nisu u potpunosti rešena. Nakon što je nedavno otkrio kakve su šanse da ponovo uđe u reality format i postane deo predstojeće sezone, Boris odlučio na još jedan potez koji bi unapredio svoju karijeru javne ličnosti, ali i kako bi direktno odgovarao na pitanja svojih pratioca. Naime, on je odlučio da otvori nalog na popularnoj društvenoj mreži TikTok. Na svom zvaničnom Instagramu Nerio se obratio publici kako bi ispitao teren i pozvao bi ih da prate njega na ovoj platformi. U svojim objavama podelio sledeće poruke. Da li bi vam bilo zanimljivo da upalim live na TikToku gde možete postavljati pitanje, ja odgovaram. Ako ste glasali da za live, onda me zapratite na TikToku nerio.ružanj. Reality zvezde i zarada na TikToku. Nerio nije usamljen u ovoj odluci s obzirom na to da su se mnogobrojne reality ličnosti odlučili da otvore TikTok i na taj način zarađuju. Najzapaženiji koji imaju karijeru na ovoj platformi su Dalila Dragojević i Filip Car.